Senkulu uNyazi lwezulu amen. Amen. Ngiyabonga Nkosi yamakhosi ukusikhumbula phakathi kwalelizwe lakithi lakaMaphumulo noma lasesilungwini. Uzosibona Nkosi ukuthi sisengabakho ngeqiniso yini. Nkosi sibona umoya wokuthula ole ekhaya. Ngibona sihleli kahle nanobaba befundisi bajabula. Nomuntu uyahamba egcikeni uzwa abantu bejabula. Angazi Nkosi singakubonga sithini namhlanje. Okube usikhumbule uthe ungakafiki la uzofika ngakusasa bephambana imbani le ekhaya. Kodwa ingaphambani kwenye indawo. Ngangiqhamuka eStenge ngoba ngaze ngihlale phansi lo ngafika ngiyehla ngenyuka ngoba Nkosi bengifisa ukuthi ufice kukuhle. Mangiqhamuka lapha asesikoleni ngibona imbani yaphambana le ekhaya. Kodwa mangithi ngiyaqalaza kwezindawo ngiyibona kodwa iphambana le ekhaya. Ase ngibona ukuthi usukhona. Kanti umshumela umhlongo uthe useNazaretha. Wangivusa ngocingo umfundisi ngathi yebo lo wasehlahla indlela kaMaqhubi. Uthi ngivuka nothingo lenkosazana. Ngilubona uthingo lulanga kaJim lumisa imoto khona. Kodwa ubaba uNyazi seTafelkop. Uthi lethu uthingo wena usela mina sengihlezi la sengilinda umhlangano. Hamba uyolanda umhlangano mina sengolindela kaJim. Ijali indaba. Kodwa ubaba yena ukuphi useTafelkop useNazaretha. Kodwa umhlangano usulindo uthingo lenkosazana. Shembe uNkulunkulu. Amen. Lutho uthingo lwenkosazana ngelila ngithi ngiyakonikela lithi uzobe ukhona ngesabathe ezanga ngathi baba uzobe ngikhona. Uthi ngisho kuvala umhlangano uzobe ngikhona. Wothi masubuye emgidini uze la kimi. Ngampela ngenze njalo ngase ngiyobikela umfundisi wami uNgcobo. Ngoba bengathanda ukwenza into noma abisho uNkulunkulu kodwa ngithanda ukudlula kuyena njengomphathi wami. Ngathi mangibhajwa ngithi ngiyahlehla ebese ngibuza umbuzo. Kwakuyikholwa ke leli. Lalingasebenzisa isikhundla. Lalisebenzisa umoya kaNkulunkulu. Ngahamba ngayemgidini ngabuya ngase ngiyakubaba uthingo lwaphuma kuqala endlini. Maliphuma lwaphuma selihaqabele selunolaka. Lathi hey wena ubani umfundisi wakho ngathi uNgcobo. Lathi hamba umlande. Makuthiwa ngangamtshelanga ke ngangizofika ngithini kuyena. Ngathi ngimfica ngamfuqa ephuza itiye. Walishiya phansi mangithi ubaba uyambiza. Wakheleza ngomlenze sigijima sobabili siyongena ngaphakathi. Umuzi maNazaretha. Wayesethi Fundisi wathi baba wathi ngiyamthanda lo mntwana. Ngoba waseyikhomba esifubeni ngomuntu. Ngoba mina uyangihlonipha. Ungalaleli wena omunye umuntu. Wolalela mina. Amen. Manje bayahlupheka abantu ngami bafuna ngikhonze bona. Kanti mina ngikhonza uNyazi. Ngilalela into eshiwo uNyazi. Malithenza lokho ngima ngakho. Ngoba mangifa akekho ucosha umphefumulo wami ngaphandle koNyazi lwezulu. Ijali indaba. Angiyena umuntu onezinto eziningi. Kodwa kuningi okwami ngoba nginoNkulunkulu wami ongithandayo futhi.
angungabazi lokho ukuthi uNyazi luyangithanda futhi nothingo lwalungithanda nenyanga yezulu yayingithanda yake yathatha ithawula lami lokuhlamba ngisula ngalo ubuso babekhona umshumela umngoma siqhuqelwa ngena nalo endlini inyanga yezulu yathi buya liphosa kimi lazolihlala ezandleni zami nganyela ukuthi uNkulunkulu uthatha imjuluko yami ngiyini mina lutho uthingo ngiyababona bawufuna umuzi wami kodwa ukhona ongithandayo khona umfundisi oyedwa ongithandayo wathi uNgcobo hamba umlande ngamlanda uNgcobo engazilutho le ubaba eDanawozi ngathi mangifika lapho uthingo usufikile ufike noba ngase ngiyasho lase lutho uthingo hamba umlande ngabuya nalo uNgcobo wafika wathi uNgcobo mfundisi ufuna ungakhelelwa umuzi wami wayesekhipha umnikelo wakhe wathi ngiyazi ukuthi abamlekeleli lo mntwana kodwa thina boShembe sowakha soze siuqede kunjani namhlanje bonani wena akuliwa la esontweni maNazaretha manje yangidabukisa lento ngoba abantu bakholwe nempi kanti la ekhaya kusebenza umoya kaNkulunkulu inkosi ikhuluma kakhulu siseKhenani yathi mawenza into edumazayo igama lami uphakamisa lona noma uyalibulala noma uyalidumaza yini ningenzi into enhle phela ezophakamisa igama lami mawuhloma uhamba uyoshaya abantu yazi ke kwafika abantu besuka le pheko uthukela baye etempeleni eliphethwe yimla Matimatolo kamvakela umthembu wephethe le ekhaya namanje umkhokheli kaMthembu umvakela kaSonto bamthuka ingane ngenhlamba zashaya umvangela namanje baza beligeze itempele kwale nombaba eseshila ukuthi angihambe ngoba tshela ukuthi abageze itempele bathi kofika oqhamuka ebuhleni ozokusho njalo kodwa le ekhaya kuhlonishwa izwi likaNkulunkulu ngisho ukuthi ke ithi ke inkosi uthingo sisedangazi kumzumbe luthi uyabona mfundisi bonke abangawufuni lwamuzi wami ngizobaqeda amandla ekukholweni base luthi kodwa sobe sibathethelele ngoba siyakholwa intethelelo ibalekile maNazaretha kubi ma uyikholwa ube nesitha thandaza kanjani moya uNkulunkulu uyocela into kukhona umuntu ongamthandi akuzovela umuntu ongamthandi iqala uzoyithola kanjani into ozoyicela ngoba phela uma uphambene nomfowenu qala ubuyisane naye iqala ngaphambi kokuthi uye eNkulunkulu luthi ke uthi ngolamakhosazana bonke abokwakha lo wamuzi wami uthi bohlangana namagama abo ngaphesheya komfula waseHuze yengilinaka izwi esuke likhulunywa uNkulunkulu luthi uNyazi lula phambi kwethu angazi noma niyakhohlwa yini weyinaka into esho Shembe ngoba igugi futhi kayiphuphi futhi ungabe ohlakaniphile kakhulu emehlweni kaNkulunkulu ungahlakaniphi kakhulu kodwa lalela uNkulunkulu ukuthi uthini ngoba uzolimala ngokuhlakanipha kanti uma ucela uNkulunkulu ukuhlakanipha uyena ozokupha umoya wokukholwa nokuhlakanipha namacebo obunzima masubuphambi kwakho ukuthi uzophuma kanjani uNkulunkulu usebenza ngomuntu mina ngingenzani ngingedwa lutho uNyazi silula phambi kwethu epulpit ugcina la lithi uyabona nina
anothanda uNyazi lwenu nibayeke abangalithanda uNyazi kwekhuluma la sasisonke sikhohlelana uyenzelani into engathandwa uNyazi singayenzi into engathandwa uNkulunkulu futhi uNkulunkulu akahlali kubantu abangezwani ngisho ekhaya kini manje ngezwani abantu abadala bayahlehla bese ngene ukuhlupheka nethempeli makukhona umsindo uyahlehla uNkulunkulu kungabe kushe ngisho ihlahla kuphela yonke nje into khomba ukuthi khona into eyonakele la ekhaya engathi maNazaretha singayithoba mina uShembe ngimsaba kabi uNyazi lezo ngiyasaba kukumina ngaphakathi angithunyiwe umuntu kukimi angimngabazi uShembe ukuthi uNkulunkulu manje ngidabuka umuntu ebenesibindi noma kukhona indaba kaShembe enganaki hawu kanti wena unhloboni wena awethuki uShembe yakubiza uyehambela nje awunendaba sudelile kodwa ungakafi ungakangibozi inhlabathi asohlukanisa weManazaretha khona la ngiyithanda khona le ndaba lwalusho khona uthingo luthi khona into yami engiyakuyitshala kulowa muzi hayi itshala Shembe sekuyise isikhathi siphelile isitezi kanti boze kube nini itshala phela manje lento imile manje Shembe sikubone njalo ungena phakathi kwalomuzi angane Shembe ubonile ufakazi bakho kantanzi sikukhombisa bona ungena la ekhaya Nyazi lwezulu kanti bakushutha lapha esitezi waphuma wembetho uthingo siwabonile amafotho njalo sakukhombisa wathi akwakhiwe kube kukhulu ugcwala ukuthi uNkulunkulu ukhulumile ngalomuzi baba mkhulu wafika ngidabuka umuntu ongawazi umlando ethi musha lo wamuzi usho umuzi omdala wenkosi ilanga ngisho wasoNyazini ufike kamuva kunalo khona ikhangelani bese kuba yilo muzi bese kuba ithanda nani ngale kodwa mebekhohlisa abantu bethi musha lo muzi yiphi inkosi ehlala eqala esihlalweni ilanga nenyanga yezulu mawumusha nampo uZulu besuka le bebesitshele ukuthi sase khona inyoka yaze yavuka la samemeza uShembe yathi mdala lo wamuzi wena uthi wena musha lo muzi ngoba uphikisa into kaNkulunkulu ubaba mkhulu wafika la wadundubala kule ntaba isithundu nansi lesiphuma phansi kwalo wadundubala phezulu baba mkhulu efuna inhlangakazi khona ithempeli elingaphansi bonkosi ngalesindi enkosini yakamkhize elafike labeka ubaba mkhulu khona mkhulu umlando la ekhaya yehla ubaba mkhulu wayethempelini eliphethwe nangumvangeli uMajozi nomshumela umhlongo ekhulekana wafika ubaba mkhulu wasina nezingane khona ehlimbidi wasina nezingane khona ezifundisa umgidi wasina ubaba mkhulu wasekhomba isihlahla somgiwani wathi lesi sihlahla kwangafanele simile la kwafanele simile lapha ngaphesheya kwasukuma omkhulu sandiza isihlahla sagqume ngaphesheya komfula mayibonga inkosi singathini ngoNkulunkulu singakhulumi ngaye ngizoke ngicela ukuhlabelela bese ngicela incwadi kaIsaya 61 nencwadi yamazwi ahlakaniphileyo esithathu abanye abantu abazi ukuthi uShembe uyisakhamuzi futhi la khona umuzi wakaShembe inkosi ilanga yawucela lapha ngakonkosi ukhona yathi angifuni kwehlelo ngiyakobeka la kwayazi ukuthi wayenzani zohlabelela ingoma ka147
Listen.
sikhuluma ngoShembe sikhuluma ngoNkulunkulu. Amen. Hey, uyabonakala kulelizwe thina lenkosi sakhe. Ugijima la zonke lezi ntaba. Kade khona umfana kaBhengu kade ngibona nangenceke ngomuthi la. Ngize ngambiza lo ngizwe indaba. Uthi kwaqhamuka inkosi yamaNazaretha la phansi kwesithundu la ngithi bamkhulu wakhe. Hey umlando uyiphinde ngelilanga. Inkosi ingane mayiphuma la yeGibisila. Zithi lapha baba ngasesikoleni sificimile. Ibuka lapha entabeni. Abo kukhuluma umoya. Uthi kwanyathela abantu lapha. Kathi mina emibi, wathi emilapha mowehla nje wasefike iminsi imoto. Yami imoto yathula. Wenzani uShembe? Kwathi ensukwini kwabatshazwa kulelizwe lakithi kwathiwa nantu uNyazi nantu libonakala lihamba luthwele amasaka amazambane hambe lupha abantu. Ijali daba. Luhambe lupha abantu ngubani mina ngoNyazi lwezulu. NguShembe mina. La koKhahlambeni. Kwabatshazwa le ndaba. Kanti lo mntwana lo wakaBhengu uthi wafika kuye uyiNazaretha lo mntwana uthi mina ngibona imoto emnyama imila ngazi uthi kabani ngiyifakela amabhuzu ngisekhaya ngimbona umile khona umuzi mothi nje intaba udundubala ngathi ungakadundubala monyuka entabeni khona ikhonyane lapho khona umuzi ongasentla komgwaqo uthi ngibona imoto imile ubaba wengekho la ekhaya uthi ebese ngibiza ethi wendodoza la uthi ngisondele uthi ngithi hawu uNkulunkulu uthi ngithi ngikhumula amaphuzu uthi hayi musu kwakhumula uthi ngithi ngiyawakhumula ngenyawo asakhumule wathi hayi musu kwakhumula uthi ukukhala inkawu la ngasendla kanti kukhuluma abantu kubo walo mntwana Ijali daba. uthi lo mntwana kaBhengu uthi wayesekhipha imali ewu50 wayesethi mi ofika uthengela abazali bakho lo uthi ngathi sebahamba bonke wathi ke wobenzela noma yini hawo maNazaretha sinoNkulunkulu amen uthola abantu abakhalayo nabahluphekile wabezwa uShembe wayesethi ngithe inkosi zibabusise khona sebehamba Amen. koqaBhengu bekubona mhlamba bakhuluma ukuthi ngikhuluma mama Ijali daba. sikhuluma ngobufakazi bukaShembe kusasa mhlambe kuzofika inkomo ezizala ekhaya ezizobonga lolo suku uShembe edabula kulamazwe ephethe amazamba wayewangena esitolo somfana kaMthiyana nasi isitolo kade ekhuluma ngaso uShosi mawela nje ibridge nayi take shop ngala komgwaqo uthi bathi wangena ehamba nabashumela bambethe ingubo emhlophe wangena yena esitolo wakhipha u10 abaningi wathenga amaplay namapharik uthi lo mfana ngayibamba ngitshela indaba yoNyazi wena uthi umuntu lo na inkosi yakantanzi phambi kwami ibingixoxela izolo nomfowabo ubaba engakayi kantanzi bese gijima lapha enkalweni ngayo le moto yakhe emnyama uthini wena kuthi Ijali daba. waficana nensizwe ibhemugwayi wayibiza wathi ngizobheka indawo yami la lapha kayibusela ibila ngesonto inkosi yakantanzi hlezi lapha endlini ijabule nansi namhlanje khona la mayibonke inkosi yamaNazaretha silandele bani thina silalele bani uzosiza ngani kambe ngikhuluma mina ngoNkulunkulu okhonjwayo ophambi kwethu ufika abantu la ubaba egcina la ningofakazi maNazaretha babethwele abanye bengakwazi ukuhamba befinhla ngothi ngisho khona khona umagodo wakhona kantanzi wefike efuhla ngothi hey ngibona lo mntamu kwakhona uqhamuka lapha phezulu ebongani efile wakhala umvakalamba ungicelelene ubaba wehlezi ngaphakathi kodwa bonke labantu basukuma sebehamba ngenyawo zawo mayibonke inkosi Ijali daba. sithini ngoNyazi Hayi. yazi ukuhle unganciki madoda yazi angincekile futhi ngeke ungisabise enhloko yathi inkosi yakantanzi neyakadlomo besiyala ngalomuzi wathi ningathemba abanye abantu anozethemba nina
Kwakusho lamakhosi emele lo muzi namanje lamakhosi nyazi lezulu awumele lo muzi. Kathi phone yakasithole ithi ngisendleleni ngisuka le kude nemhlangano ngizakhona eNtokozweni ngixolele emvangeli kumfundisi kodwa siyeza. Bamele lo muzi wakho Nkosi. Wawuvikela ngamakhosi anamandla. Angazi ukuthi ngakubonga kanjani nazilezo. Angazi futhi ukuthi ngakudumisa kanjani. Kodwa ithi incwadi sofike isikhathi la uzoyidinga khona lengubo yakwembali. Umbulu uShembe nje uzokufa uzoyidinga lengubo yakhe. Uma ungawufuni lo muzi ubona ngathi wembulu uShembe uyamthanda kanjani. Uyazi lo muzi unikelelwa uzonikelelwa umuntu waseZimbabwe kude. Ngitshela umvangeli wakithi uSithole seGoli. Wena kodwa ukhona la wazi ukhiphe ngisho uzuba. Ngisho umhlangano ukona la awufikanga nanalutho ngoba ubona ukuthi khona into engezolunga. Le nto inomnikazi wayo uManazareth. Nathi ayenziwa yithi. Kodwa ukulalela kuphela ubusunqusa uNkulunkulu. Awungifundela incwadi kaIsaiah 61. Umoya kaJehova uThixo uphezu kwami. Umoya kaJehova uThixo uNyazi lo moya engikhuluma. Umoya kaJehova uThixo wami uphezu kwami. Ngokuba uJehova ungigcobile. Ngokuba uJehova ungigcobile. Ukuba ngishumayele okuhle kwabathobekileyo. Ukube ngishumayele ukuthi ngiyanikhuza njalekani kulo. Asishumayele okuhle okuzophilisa abantu. Ukuba ngishumayele okuhle kanjani baba? Kwabathobekileyo. Kwabathobekileyo, abahluphekileyo, abadinga uNkulunkulu. Funda. Ungithumile ukuba ngivuse abanhliziyo zabo zaphukile. Nanku wethu umsebenzi ukuthi sihambe labantu abahluphekile sibajele ngoShembe, sibayise kuShembe bese beyaphi. Njengoba belana nje beze ngoba bezwe lo moya ukuthi ukhona umuntu okwazi ukusindisa inhliziyo ezephukileyo. Funda. Ukuveza ukhululo kuzo iziboshwa. Engani ubaba kade nqamla kantanzi waye wafike njengabantu eveza ukhululo kuzo iziboshwa. Kuboshwa abantu emathuneni. Wafika wathi hayi badinga ukuhlanjululwa bevala amanxeba. Beziwe zonke izinto ukuze bephile. Ulethe ukhululo weManazareth asiphendukeni phela. Amen. Angaze kulahleke ubungcwele ngawe. Ithi ngelinye ilanga inkosi ilanga lamalanga ikhona kulomuzi waseNtokozweni. Kwasathi KWAMA SHAYINYONI. Ithi mangize la ngize kumfundisi uSibanibani kodwa kangifuni akezi kimi saxabana naye xabana kanjani noNkulunkulu akezi kimi uthi mangambeka umgodi la ngigqibeke ngingene emgodini ngeke ngikhiphe yena ukunoma ngikhiphe ngathatha itshe libeke phezu kwami engigqibe ungabi isitha sikaShembe. Khona incwadi kaIsaiah 26. Funda le kuba nawo. Uyivule nawe leyo eceleni. Funda. Nokuvula indlu yeziboshwa kubo ababoshiweyo. Nokuvula indlu yeziboshwa kubo ababoshiweyo. Ufike wayivula uShembe indi wabuza ukuthi ubani lo kwakuphanjene naye. Base bemusho wasethi mina nguyena ngizonikhulula namhlanje. Amen. Amen. Usale kuwena ukuthi wemukelile yini. Kube enhlungu kubaba esevinjwa kodwa phezulu. Lokho okuthanda kusithikazisa imphefumulo. Silethe okuhle mase sihamba sihlangana nokubi. Baba ezekhipha wakhe umnikelo ecela uxolo ubani lo kuye lozo sikhulula sisezulwini masilama Nazareth. Amen. Ithi incwadi mawumfundisi oyifundisayo nokukhuthaza. Manje mawumfundisi wena ungafundisi ukulunga, umfundisi onjani? Ulusaphi ibandla likaShembe?
ukukholwa kwethu akulobu Nazaretha awelithola wena uyathanda usilandela awulapha siyakhona uboqala thebe yesibili awufundelene ugcine phi kule uyifunda Ngimemezele umnyaka othandekayo kaJehova. Usibusise Isaiah 26 verse 4 Bona bengibize ke incwadi yamazwi ahlanje esithathu Themba njalo kuJehova. hayithi thembani Thembani njalo kuJehova. awu bantwana baNkulunkulu nini enithwele usizi thembani njalo kuJehova ngoba kuJehova siphambi kwakhe unamandla kanjani Ngokuba uJehova kukhona amandla angapheliyo. awu suka madoda akithi ifike lapha yathi sengizokuqeda ukuhlupheka thembisa inkosi yakantanzi yathi futhi mina la ngophinde ngibuye ngize la kantanzi yangena esibayeni madoda akithi awusabona ubungcwele ezweni lakithi sangiyangena esibayeni into kanhliziyo kami ezimashumshumu umfokathi ngolenkosazana egile zakhe imanga esengifikile ngizoqeda konke ukuhlupheka wanje basengifile sekuphelile mayibonge inkosi nayi inkosi imbethe ingubo emhlophe namhlanje iboneni Ijalitaba. kade ngihleli nayo lapha phansi izolo indaba ezithu zulithutheni ubaba mefika ubaba obezokufaka emanzini kugezeka amakhosi amadala naye elwizimbi naye inja azogezeka ngawe isizwe ukuphila kwaso sikuwe sile kungekuhle kuleli zwe lakithi ngoba kuhlala kube nexaxa okuvela ungazathi iqhamuka kanjani khona lo muzi la kukhona umfundisi uhlatshwa kambe kuthiwa kusephi ophongolo wafika ubaba wakhipha isiprofetho lapho ekhaya lethu salelizwe la kaMaphumulo uthi ubaba meqhamuka nje engakakhulumi nathi uthi niyazi ukuthi yini ningezwani kaMaphumulo uthi kwaliwa izimpi manje niyanukelana kwachitheka igazi kufanele ligezwe lela gazi awubani ke bazokwenza lokho amakhosi ethu ngoba mina ngikwazi ukuhlanisa isizwe kodwa izizwe ezamakhosi ingakho kuthi uShembe weze emakhosini ngoba amakhosi abantu bakaNkulunkulu umhlaba uNkulunkulu usekele ngamakhosi
sihleli kahle thina baba namakhosi ethu asihlonipha nathi siyawahlonipha masicela ayasilekelela uwathande baba ngoba sihlezi kahle nawo Amen. fundela baba ngokuba uyabehlisa abahlezi phezulu umuzi osekuphakameni uwehlisela phansi uwehlisela nasemhlabathini ukhuluma ngezulu lakho Shembe alehlisele phansi nali izulu lakho kuzongena abantu abahluphekile kodwa bazolele benyathele khona bese beyaphila mayibonge Nkosi funda baba awulethe nasothulini unyawo liyakunyathela izinyawo zabampofu nabadingayo Nkosi kubusise baba ngiyabonga lo muzi lwesikhuluma ngawo abazonyathela kuwo abadingayo nabaswele ingakho sithi sicela ukuthula sihlale ngokuthula kuze uNkulunkulu ejabule ngoba uNkulunkulu akekho umuntu ongathanda meze lezingane zakhe ethathe isithebe esibekela enyidle enyengadle uNkulunkulu uthanda sibuthene kuye ngothando ngoba yena usithanda sonke amen nathi kasimthande eNazaretha nathi asithathe imiyalo yakhe asiyala ngayo siyenze sigcine futhi bese siyamesaba ngiyababonga abefundisi bami abahamba noNyazi nabavangeli babumdluli asikakayiboni inhlonzi eyinyukayo lapha ekweni masisakhuluma ngoNyazi Amen. sisabona nisihlangabeza kahle namanje sihleli nani kahle sikhuluma kahle yonke into inhle nje leka masifuna ukubuza into nesiyalela kahle kulungiswe kahle awunathi nasiphatha kahle bavangeli bakaNkulunkulu nani befundisi nathi ngathi singabaphatha kahle nami ngivuke ekseni ngiyothetha ngithi badlile kodwa na ngeke ubize umuntu kwakho uphinde ungamnaki Mombizile umuntu kwakho wenze njani wena otatazela umnese umbone ukuthi udlile nohlambile khona lona iphalisha ulitholile na ihlezi kanjani befundisi awu nonke niyangivumela baba umdlulu uyahleka uyathi awu nami manqela uphakamisa isandla uthi liyajabula ke uNyazi ngoba lwathi uNyazi lo muzi kusephi kusentokozweni Amen. ingayidumaza into enhle enhle kangaka funda baba ncane engilizi amazwi ahlanu place 3 ndodana yami ungakhohlwa isifundiso sami uShembe uyala mina ngikhulume ngami uthi ndodana yami uzungakhohlwa isifundiso sami inhliziyo yakho mayilonde imiyalo yami inhliziyo yakho mayilonde imiyalo yami uzisho yena usho kumina nakuwena ngokuba kuzawunezelwa kuwe ubude bezinsuku uma uthathe nje imiyalo yami kuzonezelwa kuwe ubude bezinsuku neminyaka yokuphila nenhlalo enhle ububele neqiniso makungehlukani nawe isihawu isibone isihawu kashe uthe efika la ngathi sathi simbhekelwa wahawukela imphefumulo ekhalayo wayiphuma nathi asikazi lesize sikhulume nobaba simbuka kude kodwa wajahale yamphefumulo ekhalayo asinqabanga thina sijabulele khona edoba othunyiwe uyena thina sithunywanga othunyiwe uye salandela yena ngemuva mhlawumbe umunye bezovimba esangweni ethi kanjani ngingazanga mina cha silandele uNyazi silalela izwi funa kubophe entanyeni yakho ubophe entanyeni yakho kulobe enhliziyweni yakho ukulobe nasenhliziyweni yakho uyakufumana umusa nenhlahla emehlweni kaThixo uyofumana umusa nenhlanhla emehlweni kaThixo nakubantu bonke funda themba kuJehova ngenhliziyo yakho yonke ubusuyamethemba uJehova ngenhliziyo yakho yonke uyazi ngeke ngaya le
Entabazo ngacela kubantwana la ngaphakathi ngathi nikelana amashumi nonke sihambe siyocela kubaba ukuthi sipha amandla ukuthi umsebenzi ube lula wenzeke banikela abantwana babantu ngafika Entabazwe ayiguqile namakhosi enikela phambi kababa kodwa ngathi mangifika lo mnikelo ngakunaka lokho ngathi mangubeke etafuleni lo muzi wakhe uShembe eNazaretha uShembe mangithi unamandla angaphili ungangiphikisi mina sengibone kuningi ngathi baba la ngiphethe umnikelo wabantwana bakho Nkosi bazocela amandla njengoba sicela ukuthi ufike ngoApril ulethe umhlangano emzini wakho sicela amandla Nkosi ukuthi njengoba uhlala usenzela kube lula uphinde futhi namanje usenzele kube lula yazi baba waye kwavela waqhiyama esihlabeni ngathi liphakathi igoli phela makaqhiyama wathi usuke kutshela ukuthi sekulungile mhlawumbe oyinanga impawu zasesizwini esiqhiyama yathi kanti nikele isithi kodwa yathi mayizwa le ndaba esiqhiyama yasithi ngathi ngibuya khona senginikele isibusiso ngathi baba ngifuna ufike kulwamuzi usukhazimula uyakhazimula njengoba sasixoxile phela ngazi lwezulu indaba yethu sobabili injengoba isinjalo ke baba ingangawe manje wena uzobona baba emzini wakho ukuthi ufanele nokuhlala uhambe ekhaya kodwa mina ngicabanga ukuthi ngeke usahamba ekhaya usuhlezi ukuhlala manje uzoshiya nobani wengithembiseleke emdlulu baba wathi akhale stage usiqede wathi ngeke ngiphele la ekhaya amen wathi unyaka nonyaka mina ngeke ngiphele la ekhaya wayesethi kimi uyabona uma uqeda le stage ohamba okwakho umuzwa sehlahla indlela lapha kamaqumbu umhlongo wathi uyibonile le ndawo ukuthi inhle kanjani wathi futhi inkulu wathi kodwa ungayi manje qeda isitezu ubusuya khona sikuphikise njalo usho umnikazi wesonto wangikhombisa umgwaqo ngasenta wakhona uZimana wamisa imoto wathi uyabona umgwaqo ngifuna ungene la ngasenta esho kamaqumbu asenzeni sonke singamabandla asesilungwini noma kamaphumulo amen esifica uNkulunkulu singencane manje sisebenza ubukhulu kanti ukuzehlisa kuyawinisa ezulwini ngathi ngibuye kubaba Entabazwe basebenzile baba abantwana bakho baseNtokozweni iqiniso lihle izalwazi lezempesheni ezisebenza lo muzi ngathi mangibuya le afonela umfundisi uDladla nami wathi mfundisi ngathi yebo wathi cha khona into engifikele ngathi ufikelwe yini asikaze sithina senze lutho eNtokozweni manje lento ifikisela ngamahloni isitezi mase sinje ngicela mfundisi insimbi la izobambelela khona ubaba zifakwe yithina amabandla asempompozela mayibonge Nkosi bathi sifuna ukuthi ubaba memile kulezi insimbi ebambelele khona ebesebona impompozela kuphele ngisho ukuhlupheka ileya ngiloze ngifike baba waqhiyama wakhuluma nenhliziyo kaDladla waphenduka uDladla kuqala wakhetha inkosi uShembe kodwa kade ngibika mina ngathi ngakafiki namasho uDladla wasekhetha inkosi ngase ngicabanga umfundisi wakithi umngoma mzwane esuka kulelizwe ekholwa kwenye inkonzo kwasekuthiwa kaDlamini komunye umuzi sicela siphathele lo mntwana odlulishele yena ephameni ngoba unokufa kokuwa wahlonipha umngoma wamthatha uShembe mdala nawe yakhe inhliziyo elikhulu njengelanga wayigoba wayesekhuluma uShembe nenhliziyo wambona umfundisi umngoma esuka la ezweni lakithi ehamba ezeThekwini kodwa uShembe wayesembona ebuqala ubaba omkhulu bathi wathatha umjiva wabiza ingane wawugqoka
wathi bathi bami unjani lo mjiva bathi baba muhle kakhulu bathi khona umuntu omkhulu ozayo engifuna ngifice imuhle awukhumula waqoka umunye wesibili wathi unjani bathi bami lo bathi baba muhle kakhulu ke lo wathi hayi bathi bami lo muntu ozayo mkhulu ngifuna ngifice imuhle unamandla angapheliyo sho njalo ngathi kaNkulunkulu waphindwa waqoka wesithathu bathi wayimpangene wayesethi hayi muhle kakhulu ke la uyambona usevumile enhlizweni yakhe ulwa nenhliziyo awuyilwa nenhliziyo zethu Shembe zifuze wena walwa nekamngoma yaphenduka wabona wena wathi mangabe fika umngoma ehamba nalengane emzini wasephameni bathi wathi mekuvuleka amasango ethi ushiya lo mntwana uthi akomshiya la bathi ayingena wathi methu uyangena uthi wezwa kumthwala emahlombe uthi qinsi phansi kuyena wathi uyawuqalaza wangawubona kanti umthwalo wesono nokufa nawe masufike kulomuzi asingeni isono akungeni ukufa meqhubeke phela phambili wayifica inkosi ihlezi esihlalo sayo simlindile wathi meqala ibheke yashintsha kuyena yaphenduka uJesu izinto zonke abangesadlula wabe sekhetha inkosi yasephameni mayibonge inkosi amen ube umfundiswa kulelizwe injani indaba engathi uNkulunkulu angayiphendula inhliziyo zethu zifuze uShembe amen sulthande uNyazi lwezulu uNyazi lwezulu luthembe thina amaNazaretha bonke ubuhle balo lubheke kuthini ukuthi masenza kahle igama lenkosi yamaNazaretha lohlale lilikhulu emhlabeni nasezulwini mayibonge inkosi Amen. nginomntwana engamthola khona la ekhaya kumakoti wami omncane mamphumulo ophethwe nangumvakela ungithi owezomshadisa ekhaya kodwa uNyazi lwafula iqashula izibopho ngabi ke kuseni wayesethu ngathi baba ukhona wathi umtshela nize naye la kimi wathi ngisayibuhleni uNkulunkulu njani lo wabuye ebuhleni wamfica sesilindile la nomakosi akubaba wathi mayiphuma wayesefikema wayesethi khuluma ngase ngiyakhuluma wayesethi ngabe kwenze njani awu madoda yabheka le yathi ngabe kwenze njani asithi inkosi nibusise akuphelanga nyanga wabo May June July August September October November December January 15 ubaba eseKenani yayizalwa intombi yami imhlophe ithe qwa yinhle njengami injani indaba kade ibizile nje uma ezoyibona phela izingane zakhe amen yinhle njengami phela mina ngimuhle weManazaretha anoke ninginake kahle shiya ngoba asike siguqa namaqulwazi nokwenza muhle kodwa nakuyasho manje ukuthi indoda khona la sekuya ngakhona kodwa ke indoda phela ayigugi indoda ngisho ukuthi ke sijabule baba masikubona phakathi komuzi wakho nemisebenzi yakho emihle siyitusayo nobungcwele bakho Nkosi wangisindisela ngelilanga ingane yami ishawe imoto isemotini yavela ngena kuyona esicabheni ayishaya athula athi dule umfana endalo Nikho kwakumhla 19 kwisikhumbuzo ngangade ngenza inkonzo yasekuseni ethempelini ngase ngihamba nawo lengane mangilapha kamaphumulo ingehlisa nje wavela qhamuka imoto eyishala athula ingane bayikhipha ngathi kodwa Shembe ungishiyela bani ade ngithandaza kanti uthi angihambe nalengane nje ulethe insindiso ngami bayikhiphe emotini bathi mabeyikhipha yathi geqe ingane yami ngabona ndawo ihambile kathi awungisizeni ayiphuthukise esibhedlela bayifaka lo mfana kaMswele ukuthi umthe sagijima naye siphekelela emphumulo kwafika into njengathi izwe yathi thatha isandla sakho sinxele usibeke ekhanda kanje ngasibeka kanje isandla ingane ngiyayibotha ayikho lo ngithe Shembe Nyazi lwezulu sindisa lo kwavele kwafika amandla amakhulu kulesandla sami
sathi sehle empumulo yayivula amehlo yathi ngisephi la sefikile uShembe Njani indaba? mabizo sabela ngisephi la kwenze njani iqhumela ngemuva kathi mina ushawe imoto ushayiswe imoto uthi ngizwe kwehla isandla esibandayo la ngaphakathi kanti uShembe ubuyisa umphefumulo hlala ke wena ungayikhethi inkosi yamaNazaretha uhlale nokwakho ukuhlupheka uShembe uyadlula ahlala ndawonye uyosindisa abantu uyolukhalela lolu suku lwanamhlanje siyakubabaza ke inkosi yacela uhlale kahle naphakathi kwalomuzi wakho uthi nalabantwana bakho abashumayeli bamodlomo labo izingane baba kuvele kufika inyembezi ngikhala ngisho lo umese ethathile lathi lapha ivele zehle ngithi ngangazi kuba khona into enje entozweni abashumayeli bamongo bane abashumayeli bamoqwabe nabanye bonke abashumayeli obabuzondi abavangeli bami bonke balekhaya abakhokheli baba bakho wangipha abantu basezulwini kuhle ngibonge kuwe baba la ekhaya sihleli ngokuthula thina sixabana la ekhaya kungaqhamuka eceleni ezosixabanisa kodwa thina la ekhaya asixabani la ekhaya sizoxabana kanjani nanku umsebenzi ubaba ubekile la uthi ngisebenzele nako siyini ke ezosixabanisa abaphela nanku umsebenzi uShembe ushiye beke ubhedu ngemumva sizobanganika ubona nixabana nje ayikho into eniyenzayo ulwa kangaka nje ubamba into ongazi ukuthi ungayifica kanjani bathi yini unogwaja kani nogwaja kagesi ujaha ufike phi nogwaja kagesi ujaha into ongeke uzuyibambe enomnikazi wayo edrive umnikazi wayo futhi asiphenduke eManazaretha asilandeleni uNyazi baba ngiyabonga kakhulu amazwi osungiphe wona ngiyacela baba ubusise imindeni yakithi KWAMA obaba nobaba mkhulu nokhokho nesizwe sakithi usikhumbule Nkosi namakhosi akithi Nkosi wakhumbule ekubona Nkosi yasezulwini ngoba ngaphandle kwakhe akekho nabakomalume emagcinweni namabandla onke nabashumayeli bami baba namabandla uwakhumbule Nkosi ubaphe konke okufisana abantwana kunithempele ukuthiwa yisethando kuhle lapha eStem eliphethwe lo mshumayeli uNyawuza nenkosana baba wayithanda wangena kuyona enhlizweni yafika la yathi ubaba ufike kimi ngilele wathi thatha unwabana lami uyongakhela lesa stairs ungambona umuntu wakhala estairs insizwa yakalikhele sengangayiletha baba ngizobaletha kubaba ebabona banothando lo mvangeli lo ngiyamcelela isibusiso lo mvangeli uNyawuza khulise baba umakhe baba ekusebenzele baba ngoba uyakuthanda amen makuphuma abantu ethempelini lakhe bejokolo bezosenza umsebenzi kaNkuluNkulu ingoba kuthanda umphathi ongaphakathi egcekeni amen la ekhaya baba cishe ngalibala ziningi imangaliso ezenzekele ekhaya singazazi sithi sixakile ukuthi sokwenza njani mase konje vele qhamuka umuntu ethi uyawucisha uqhamuka umuntu ethi nanti ikhadi eswipe umuntu ngemali eko 70,000 Sike sathi baba sesixakekile kodwa ngithatha lesa sibusiso sasentabazwe vele qhamuka umuntu insizwa nje encane ngomdala eqhamuka umuntu ethi yini enixakile sixakekelana la zabe zasuka lensizwa phela eThekwini ngabhala nami izinto engiyibona ngabhala nomfoka Mkhize umshumayeli naye omunye wala ekhaya sabhala agijima ebhalito agijima angiyazi le umuntu wafuka wathi kwi awazi nalomuzi wathi kodwa Patrick igama kaShembe wathi kwi zangene impahla mayibonge Nkosi ufuna sithini izolo ngimi ngale ngasesibayeni ngixako okunye ngithi lo ngibatshela lo ngithi ngayitsheleki imali la ekhaya akutshela la kulo muzi kunengidlozi yakho niyayisebenza bengamtshela kanjalo dlobo
ngithi ngayitsheleke imali yomuntu iyayisebenzela la indlozi izolo lokho qhamuka umuntu futhi yena lo qhamuka leThekwini ngejubane ungifica sesibayeni uthi uba umfundisi Makhaye ngifuna umfundisi Makhaye ngithi mina yini kwenze njani ngoba uthi ngiwanqumala uphi le ngako Bhamshela yini pho hayi umshumela uhlongo uthi angibonane nawe bese ngixoxa wena uyilo wakwenza into awu yazi ngixakwe okunye okuthile kanye wathi ngifuna ungiyise kubaba kwasho ukuthi ubaba bephumile sebuhleni ngase ngimnikelisa lapho ngathi obuya ngesonto lokho bekungixakile kwingane siqedile yathi ohamba oyilanda nompahla hawe madoda kanti uShembe njani ukuxizwa ngalento yakhe bese iphosa efonini bese kuyahlangana isiqediwe njalo indaba kuhle eNtokozweni mayibonge Nkosi ngithembe ungawujaha kanjani unogwaja kagesi into engabambeki lenzi izohlela lapha inamandla ngapheli make ngizwa ngikhala nje uvele iqhamuke ngala ngibona into isilungile iqhamuke ngala ngibona into isilungile iqhamuke ngala hawu Shembe uNkulunkulu inkosi kuseselekuzwile. Siyabonga amazwi amnandi siwaphiwe umfundisi wenkosi inkosi izimbusise. Amen. Sizovala inkonzo isabatha yasekuseni ngesihlabelelo sesikhombisa. Sicela umshumayeli Dlomo okhona la ekhaya sikhole nesihlabelelo inkosi izimbusise. Kusibusa ubama bangcwele.